je i onako na sebi digla, da kuću kućom čine lastavice, u čem bismo zimu prezimili. Kuća nije u ognjištu, ni u dimu, a nije ni u ženi kućanici. Srce je kuće, zmija u temelju, kamen u srcu, na jeziku zemlja, sunce joj mliječni rosopas. Moje mjesto pod suncem. Emisija o vedrim i vrijednim ljudima Bosne. Utorkom od 10 sati. Dragi slušalci Radija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, eselamu alejkum i dobrodošli. Ovo je još jedno izdanje emisije Moje mjesto pod suncem. Još jedna pozitivna i lijepa priča o vedrim i vrijednim ljudima. Kakve ova prelijepa zemlja Bosne i Hercegovine još uvijek ima. Ovaj program posvećen je upravo njima, onima koji vole svoju domovinu, koji pokušavaju da je podignu, usprave, afirmišu, pomognu onome kome je pomoć potrebna. Ovo je priča o najhrabrijim ljudima Bosne, onima na Drini, u Posavini, na Romaniji, Krajini i drugdje. Ovaj put smo na samom sjeveru naše domovine Bosne i Hercegovine. Moji jutarnji gosti, dragi slušalci, specijalno za ovu priliku, doputovali su iz Bosanskog Broda, s rijeke Save. Vozili su ovo prethodno jutro da bi nam ispričali jednu nevjerovatnu priču o bosanskom čovjeku, nevjerovatnu povratničku priču iz Bosanskog Broda. Ovog jutra pričaju magistar Radmir Efendija Bilitović, glavni imam Međusa Islamske zajednice u Bosanskom Brodu, i njegov prijatelj Pavo Dujak. Eselamu alejkum, lijep pozdrav i dobrodošli. Alejkum selam, bolje vas našli. Vi ste jutros, i to je vrlo važno za nas koji uređujemo ovaj program, a to treba i da znaju naši slušalci, kako se to u Sarajevu kaže, mahsuz, specijalno za ovu priliku, proputovali pola Bosne i Hercegovine i sa samog sjevera, sa sjeverne kapije naše domovine, s rijeke Save, došli u Sarajevo. Dobro nam došli. Hvala vam, bolje vas našli. Pa evo, mi smo jutros baš poranili, što bi rekli, od vrata Bosne. Požurili smo, nismo smjeli puno zbog radara, ali evo, polako smo vozili, hvala Bogu, došli smo da podijelimo sa vama našu priču. Kako mi u jednom malom mjestu, koji se zove Bosanski Brod, ali koje je mjesto sa puno ljudi i dobrog srca, kako zajedno, evo, Bošnjaci, Hrvati zajedno radi, surađuju i nastoje da to mjesto što boljim i ljepšim učini, ako Bog da, za život. Gospodine Dujak, kako je jutros osvanulo to jutro na Savi u Bosanskom Brodu? Je li jesen stigla i u te krajeve naše domovine? Jesen je i Bosanski Brod i sela oko kupao nekim novim bojama i prekrasno je. Emisija koju pratimo nije nepoznata u našoj sredini i slušaju je i povratnici, Hrvati, katolici, i pogotovo kad su teme ovakve i druge, i meni je drago i hvala vam što ste dali priliku, što učestvujem u ovoj današnjoj emisiji. Važno nam je da vodimo računa o toj, tako reći, regionalnoj zastupljenosti, da afirmišemo, prezentujemo, ispričamo priču svih krajeva naše domovine Bosne i Hercegovine. Bosanski Brod na sjeveru, sjeverna kapija, tranzitno područje. Bosanski Brod je posljednji grad u Bosni i Hercegovini za sve one koji putuju ka zapadu, putuju ka Europi. Kako se danas živi u Bosanskom Brodu? Pa znate, kao i u svim povratničkim mjestima, imamo problem sa tim što nam omladina odlazi, kao i svugdje širom Bosne i Hercegovine. Problem je u nedostatku posla, zaposlenja. Uglavnom stariji narod tu ostaje i živi. Što se tiče Bošnjaka, znači nas otprilike ima prema nekim našim popisima oko 500. U 3 džemata smo raspoređeni: Kolube Gornji, Bosanski Brod, Sjekovac. U Brodu je moj kolega Sedin Efendija Oruč, koji tu već 13 godina boravi, i mi nastojimo, i mi kao Efendije, naravno ja kao glavni imam, u suradnji sa našim prijateljima katolicima, Hrvatima,
također sa pravoslavcima, Srbima, nastojimo da na neki način obezbijedimo što bolje uslove. Evo prije svega, zanimljivo je recimo jedan događaj, ako Bog da, što će se desiti, recimo firma Anton Par iz Austrije, u čijoj upravljačkoj strukturi se nalazi župnik Ivan Tolj. Ona otvara, ako Bog da, firmu i nadamo se, ako Bog da će biti tu mjesta kako i za Hrvata, tako i za Bošnjake, naravno i za Srbe. I nadam, to je jedna ovako lijepa priča, da jednostavno nastojimo taj naš svijet, odnosno prije svega omladinu, da tu zadržimo pružajući im mjesto za posao. Ono što mene posebno zanima, kako ste vas dvojica izveli tu čaroliju spoja iskustva i mladosti? Gospodine Dujak, šta vas je približilo Admir Efendi? Pa nekako čim je došao u naš džemat i u našu župu, tu se preklapaju granice, na istom smo teritoriju, nekako prepoznao sam u njemu ne samo ono što je očito mladost i entuzijazam, ali i spremnost da se upušta u rješavanje onih ključnih, egzistencijalnih problema svojih džematuja, a onda ja kao neko ko je usmjeren da podrži taj održivi povratak, bio sam od njega isto tako prihvaćen i našli smo se, ono što kaže, kako se to uvijek nađe, na jednoj kavi. Doduše nema jedna kava, 2 fildžana, to više nema kao nekada, ali evo, to je to i ja se nadam da ćemo. Prije nego što ću doći, među prvima koji mi je poslao poruku na Facebooku je bio upravo gospodin Pavo, da napisao mi u poruci da se on veseli mom dolasku i eto nada se, ako Bog da, dobroj suradnji. I ono što je zanimljivo je da gospodin Pavo ima nevladinu organizaciju, održivi povratak, koja se bavi, znači, da što bolje uslove kroz razne projekte da obezbijedi tim povratnicima mjesto za posao i tako dalje. I mi smo naravno surađujući na tim nekim projektima još više se zbližili. Evo recimo jedan od tih projekata je svakako vakufski objekat kancelarija Medžlisa sa imamskim stanom u Bosanskom Brodu, čija je vrijednost otprilike izgradnja će koštati otprilike nekih 200.000 maraka i gospodin Pavo, mi smo zajedno, da ne kažem, tražili ta sredstva i ovom prilikom zahvalio bi se federalnom ministru dr. Edinu Ramiću koji nam je pomogao da ne kažem na neki način naš san postane stvarnost, gdje nam je on bio bukvalno vjetar u leđa, znači njegovo ministarstvo na čelu sa njim. I evo mi smo, hvala Bogu, pokrili taj objekat, ubacili smo stolariju. Svakako iskoristio priliku da se zahvalim gospodinu Davoru Čordašu, ministru za raseljena lica i izbjeglice Republike Srpske, kao i gospodinu Josipu Jerkoviću, potpredsjedniku, koji su također učestvovali u pomaganju, znači da se taj objekat, evo ako Bog da, dogodine i privede kraju. I naravno ne smijem zaboraviti gospodinu Mustafu Javuza, koji je donirao svu vakufiju, svu stolariju unutrašnju i vanjsku za potrebe našeg objekta. Nevjerovatno ste vi zanimljiv tandem. Vi ste sve spojili i pomiješali. Bošnjačke ministre, srpske ministre, hrvatske aktiviste, katolike, muslimane, pravoslavce. Sve na dobru volju i želju da se živi bolje. Zašto ova zemlja nema više takvih ljudi poput vas dvojice? Pa ima puno ljudi, samo mediji ne dozvoljavaju pristup, ne predstavljaju. Znate, danas se traže nekakvi, da ne kažem, aferaški slučajevi i slučajevi koji su u medijima ili dnevno političke svrhe i tako dalje, a puno je, ja svakodnevno, moj prijatelj, također srećemo ljude koji vole svoju zemlju, koji žele u njoj živjeti, žele da im se djeca vrate iz dijaspore. I ja ne sumnjam da nas ovakvi neće biti sve više, bez obzira što imamo ovaj trend napuštanja Bosne i Hercegovine za trbuhom, za kruhom, ali se ostaju one veze drugačije naravi, jel te, i svakodnevno u kontaktu putem ovih društvenih mreža, jer naše udruženje, čiji sam ja predsjednik, je inače u javnosti poznatije kao po svojoj internet platformi i Facebook profilu, odnosno stranici održivi povratak.ba i tu imamo na desetine hiljada kontakata
naše objave idu do velikoga broja, neshvatljivo za neke druge, i tu smo jedan most ostvarili i sa povratnicima, vezujući sa institucijama, povezujući donatore i povratnike, a onda povezujući dijasporu sa domovinom, a i domovinu sa dijasporom. Zbilja jedna nevjerojatna energija. Gospodine Pavo, kakva je uloga, značaj, mjesto vjerskih zajednica, imama, župnika, sveštenika u ovom važnom poduhvatu kojim se bavite? A to je da se ljudima čini dobro, da se raspolože, da vole svoju zemlju, da vode računa o svom komšiluku, da uspostavljaju veze, da afirmišu i njeguju ono ljudsko i najpozitivnije. Vrijeme je da se okrenemo dobrim stvarima i da spašavamo ovu zemlju zbog svoje djece. Slažem se s tom zadnjom vašom konstatacijom. Uloga vjerskih zajednica je vrlo velika. Mi imamo slučaje tamo gdje nema župnika, gdje nema imama, gdje nema efendije, nema ni povratka. Upravo većinom riječ je o manjinskim povratnicima, kako to se zna reći, a onda tu najčešće institucije zakazuju ili se drugačije odnose prema povratnicima, pa su onda crkve i ove vjerske institucije nadomještaju ono što bi inače trebala raditi oficijalna vlast, i bez njih naravno ne može se ni graditi niti taj suživot, niti razvoj. I zato, evo kažem, naš cilj dvojice, naša suradnja, mi to promatramo kao tako, kao izraz ne samo nekakve ljubavi i ostalo, nego kao i izraz interesa i potrebe, i da ne može drugačije. Dragi slušalci, 10 sati 15 minuta, ova emisija posvećena vedrim i vrijednim ljudima Bosne. Ovog jutra pričamo vam priču iz Bosanskog Broda, odnosno tu priču za vas pričao Admir Efendija Bilitović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bosanski Brod, i gospodin Pavo Dujak, lokalni aktivista. Ova dva čovjeka upregnuli su mnogo snage, energije i volje da iz Bosanskog Broda jednu pozitivnu priču proširimo u eter, u vremenima kada je pozitivnih priča sve manje. Admir Efendija, otkud vi u Bosanskom Brodu? Pa prije nego što sam došao da budem imam u Gornjim Kolibama, u džematu Gornjih Koliba, poslije glavni imam, radio sam kao profesor u srednjoj školi i osnovnoj školi, predavao sam vjeronauku. Tamo sam došao zato što se ukazala potreba u džematu Kolibe Gornje, gdje je Efendija Adnan Jusić bio 15 godina, njeg je muftija povukao u Banja Luku, u džamiju Gazanferiju, i tu je ostalo prazno mjesto. Banja Lučki muftija, dr. Osman Efendija Kozlić, koji ga ovog prilikom Mahsud Selamim, je kao moj profesor u medresi, i poslije imali smo kontakte, pružio mi je priliku da radim. Pitao me da li bi ti htio da radiš tamo, da budeš imam, poslije glavni imam, da porodicom se preseliš, tako dalje. I moja supruga, Maida Blitović, i ja smo razgovarali, i onda smo to vidjeli kao jedan izazov, obzirom da smo mladi, vidjeli smo to kao jedan izazov, htjeli smo da vidimo koliko mi vrijedimo, koliko mi znamo i umijemo, da u jednoj sredini koja je povratnička, da vidimo da što bolje, što više napravimo kako bi za nas neki trag ostao. I evo, tu smo, sad će gotovo 2 godine kako sam tu u Bosanskom Brodu, i evo ja se nadam da imam već nekih lijepih stvari koje će, ako Bog da, za nas i ostati. Sad, gdje će čovjeku biti na fakat, to ne zna niko, ali evo, dok sam tu radim, kao da ću biti tu 100 godina, a sad gdje će biti na fake sutra, to niko ne zna. Vrijedite jako puno, kao i svi ljudi koji učestvuju u realizaciji ovog programa, svi naši dragi gosti koji dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Admir Efendija, vaš suprug i vas nije zanimala ova priča dijasporska, preko granice? Pa nismo, ja sam završio Behram Begu medresu u Tuzli, 2008. i 2012. sam fakultet islamskih nauka, nedavno sam magistrirao, supruga je završila pravo, i iskreno nismo razmišljali u tom smjeru. Više smo bili okrenuti, ovo, kao što sam malo prije rekao, evo, izazov. Ja sam čovjek koji voli izazove, ne libim se uhvatiti u koštac s nekim problemima i stvarima,
jednostavno ne volim da mi je život monoton, da je jedna linija, jel više volim da je to neka krivulja gdje će naravno čovjek doživljavati uspjehe, s druge strane jel nekad će biti padova, ali to je sastavni dio čovjekovog života. Što kaže Muhammed Ali, nije bitno koliko padneš, koliko se puta podigneš, tako da nismo u tom smjeru razmišljali, evo tu smo i nastojimo da to svoje znanje koje smo sticali kroz obrazovanje, da to sad primijenimo na terenu. Naravno, teorija i život nije isto, ali evo sad to životno iskustvo stičemo i svakako nadam se ako da će to biti od koristi, ako Bog da toj našoj zajednici. I evo kao što gospodin Pavo reče, ja sam jedini, mislim, efendija koji pored džematlija ima i svoje župljane. Zašto to? Zato što upravo zbog ove saradnje i iskreno da budem, ja sam iz Magleja inače, nisam imao toliko doticaja sa pripadnicima drugih konfesija i na neki način nisam imao predrasude, Bože sačuvaj, jer smo kroz medresu i fakultet nas učili da ne smijemo to imati, ali međutim, naravno, vođeni onom Rumijevom poznatom izjavom, čovjek koji je malo 1000 prijatelja, a puno jedan neprijatelj, tako da vođeni tim nekim idejama, ono što je čovjek učio i pročitao, jednostavno otvorio sam se, hajde da vidimo šta drugi nude, da vidimo šta možemo mi uraditi za zajednicu. Naravno, mi ne možemo sad neke ogromne korake napraviti, ali 5 malih koraka je jedan veliki korak. Tako da i mi vođeni nekom tom politikom nastojimo, ako Bog da neki manje korake napravimo, ali koji će u konačnici izgledati kao jedno veliko dobro djelo. Admir Efendija, kako ljudi u manjoj lokalnoj zajednici, građani Bosanskog Broda, su prvobitno reagovali na tu pojavu i dolazak mladog imama, jedne mlade porodice, koja će da kreira društveni život te male sredine? Pa bilo im je jako zanimljivo, čak im je bilo zanimljivo, kaže profesor koji je predavao u Sarajevu i Zenici, da dođe jedan Bosanski Brod. Kao za njih totalno neperspektivno mjesto, za jedne mlade osobe, kao to, jer su oni navikli da mladi insani idu izvan Bosne i Hercegovine. I to im je jako zanimljivo bilo. Onda drugo zanimljivo je bilo i to što jedan mlad insan koji nema toliko životnog iskustva, ali kako će ima sa 27 godina, da dođe na čelo jedne zajednice i da se uhvati u koštac sa svim tim problema. Jer biti efendija u povratničkim mjestima nije samo da čovjek obavlja molitvu, džumu, učim djeci i tako dalje, nego ti moraš biti društveni radnik i humanista i evo, isprepliče se puno tih stvari u ličnosti, znači, jednog imama. Znači, ne radiš samo svoj posao, nego radiš još neke dodatne stvari, rješavaš neke probleme i tako dalje. Ali ja to gledam na pozitivan način da ja tu svoje životno iskustvo obogaćujem. Ja to tamo što sam dosad stekao i ako Bog da što će steći iskustvo, zasigurno ne bi nigdje drugo mogao steći. To će mi sigurno ako Bog da i pomagati kroz moj život i u radu sa ljudima, da li sa Bošnjacima, da li sa pripadnicima drugih vjeroispovijesti. S ljudima i uz ljude, to je najvažnije. Gospodine Pavo, vi ste mogli da vodite jedan prilično miran, komforan, vjerujem, penzionerski život, međutim vi radite kao nikad. Šta tjera čovjeka da ide naprijed? Mogu reći, to je ljubav prema zavičaju. I kad sam izbjegao sa obitelji, nisam htio izbjeći u Zagreb ili u evropske zemlje, izbjegao sam odmah u Slavonski Brod i eto, jedva sam čekao da se vratim. Pružale su se mnoge prilike, još uvijek imate prilike bez obzira u ovim godinama i ostalo. Ali eto, tu sam rođen, tu sam obikao, tu su mi prijatelji, tu su nam korijeni, tu je sve moje. Volim ja i da ne bude sporno, ali ima nešto gdje čovjek udahnuo prvi zrak. Mi smo, novije generacije se rađaju u bolnicama izvan rodnog mjesta. Mi smo se rodili tu u Posavini, što kažu 500 godina, mi svoje korijene znamo i ne bi sad trebalo izgubiti u idući 5 stoljeća, bez obzira ovo što kaže gdje čovjek snuje, Bog određuje.
Rekao bi, evo ja bi ovom prilikom pozdravio svoga župnika. Mi smo dobili novog župnika koji je također naš veliki prijatelj, neovisno od ovoga vjerskog I mi se pridružujemo. života, Don Antonio Čuturu, koji iz Zenice, koji dolazi iz jedne multietničke sredine i imamo izvanrednu suradnju i Efendija ima s njim dobru suradnju. Jedne prilike, nadamo se da ćemo se trojica naći ovdje na nekakvoj kavi. Biće nam drago. Vi uvijek imate zanimljivih priča. Gospodine Pavo, kako vaše okruženje, članovi vaše porodice, obitelji reaguju na taj aktivizam, polet, želju da se mijenja svijet, najprije mijenjajući neposredno okruženje? Vidite, ja da nemam potporu od svoje obitelji, od svoje djece, od svoje supruge, ne bi mogao. Znate, to je najvažnije. A onda izgradio sam takve odnose s svojim prijateljima širim, da je to nešto što je nastavak i nekakvog mog i predratnog i ratne aktivnosti. I to je nešto, kako da kažem, što su oni očekivali od mene i očekuju u izvjesnom smislu i ja nisam mogao ne dati odgovor i pokušati na to. Naravno da postoje uvijek i zlonamjerni i da ima i znate, uvijek udri konja koji vuče, tako dalje. I onaj ko radi i griješi. Ja sam svjestan tih pogrešaka, ali sve s ljudima se da ispraviti i popraviti i puno je oni koji također nastoje doprinijeti tom pozitivnom ozračju koji nas vodi ka jednom boljitku, gdje jednog dana nećemo imati potrebe da idemo trbuhom za kruvom. Ovo preko organizacije koja se zove Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, nastojimo, poljoprivreda recimo nije iskorištena kao resurs u smislu povratka, od industrije nema dovoljno posla u industriji koja je nikakva, ako se izuzme rafinerija nafte, ni za Srbe, ni za druge, a kamoli za Bošnjake i Hrvate. Pa mi nastojimo kroz ove naše projekte, kroz nekakve aplikacije, kroz suradnje, ovo što smo na početku rekli, što ste vi također naglasili, da povežemo to sve i evo, ako Bog da, očekujemo da ćemo polako zadržati. Nama je uspije i jedna obitelj kad se mlada vrati, a kamoli više. Malo čas ste vrlo lijepo, inspirativno, kako ja baš volim, govorili o zavičaju, o domovini. Kako vratiti tu nadu, ljubav prema svom kraju, svom prostoru? Bosanski Brod, za mene u Sarajevu, je moj bosansko-hercegovački grad. Rijeka Sava je moja rijeka, ljudi koji tamo žive su moji ljudi. Kako ovoj generaciji koja dolazi vratiti tu ljubav i empatiju prema rodnom kraju? Pa mislim, ova emisija je u tom cilju, znate, da objasnemo ovo. Često su ljudi u blokadi medijskoj ili plasiraju se nekakve drugačije vijesti, drugačije emisije. Ritam života je drugačiji kod mladi ljudi, ali evo to je ovim što radimo ja i Efendija i slični ljudi, da pokažemo da to ima perspektivnosti. Naravno, kroz ovo javno zagovaračke aktivnosti mi kao nevladin sektor također pokušavamo kod vlasti da se izdvaja sredstava više za razvoj, za povratak, da taj povratak izvučemo iz tog socijalne sfere, da ga premjestimo u razvojni, također da ga oslobodimo ne bespotrebnog politiziranja i onda ovi mali koraci kad vide uspjeh, kad mladi vide da je moguće to. Nema tu, nije prestala ljubav, znate, prema domovini. Pa niko ne voli hladnu Švedsku više od toplog Bosanskog Broda, čiste posavske duše. Ne kažem, i tamo su ljudi, bio sam u posjeti našima i tamo su Šveđani, nisu, to su divni ljudi. Ali znate, interes je takav kad bude posla, kad bude nekakve nade za budućnost, za djecu, evo, naše aktivnosti usmjerene prema starijima, da onda stariji djeci ostave nešto radi čega će se on vratiti. Pa to uređen voćnjak, uređeno dvorište, pripremljeno, ako ostavimo pustoš, onda i ne dovedemo i ne pokažemo djeci, tu ti je bunar, tu ti je babo ili tata pio vodu svako jutro, tu je cveklu ptica gdje nećeš nigdje drugdje čuti.
neće moći odolit da ne vrati, pa će razmišljati o tome, pa dosta mi je, evo, kupio sam jedan automobil, trebao mi drugi, evo, to je to. To je ta nevjerojatna mirisna priča o duši Bosne. Onako jednostavno, šta radite najčešće vas dvojica? Kako izgledaju vaši radni dani i te vaše kafe koje se piju u Bosanskom Brodu? Čemu ste posvećeni? Kako izgleda vaša radna sedmica? Što se tiče, mi jako često pijemo kahvu. Uglavnom te kahve, pored neke neobavezne priče, uključuju upravo ovo da vidimo projekte koji možemo da odradimo zajedno, jer mi nastupamo zajedno. Ispričat ću vam priču. Kada smo imali sastanak sa gospodinom ministrom Ramćem, Edinom Ramćem, federalnim ministrom za raseljena lica i izbjeglice, kada smo sjedili s njim, 5 minuta smo imali sastanak i rekao je Efendija šta je ima, zašto se aplicirali. Preko mi smo aplicirali, trebamo za imamsku stan, imamo Efendiju koji ima 4 djece, tu sa porodicom živi, nije uslovno, treba nam ljepše i bolje i tako dalje. Onda je gospodin Pavo rekao, to nam je prioritet. Pa kaže, vi ste, kaže, ja sam Pavo Dujak, Hrvat, katolik, pa kad to nam je prioritet. Pa kaže, kako je prioritet? Pa kaže, ako Efendija ode, odoše i djeca, ode sve, kaže, to nam je sad prioritet, a ovo, kaže, ostalo i putevi i ovo ostalo sve može čekati. Tako da to onako jedan zanimljiv događaj koji nam se zbio i naravno ministar se na to nasmio, bilo mu jako simpatično i mi nastavimo zajedno da nastupamo. Ta priča, hvala Bogu, prolazi i naravno on mene podrži, ja njega podržim i tako dalje i hvala Bogu uspijevamo. Znači, pored tih nekih zajedničkih projekata, recimo imamo svake godine mi obilježavamo i stradanje Bošnjaka i Hrvata u Posavini i to je jedinstven slučaj i primjer gdje Bošnjaci i Hrvati zajedno obilježavaju stradanje. Kako to radimo? Prvo, recimo, odemo na mjesno groblje u Donje Kolibe gdje položimo cvijeće, nakon toga dolazimo ispred džamije gdje se obrate zvanice iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, odnosno političari, naravno ja kao domaćin, naravno naš banjalučki muftija. Nakon toga mi učimo u turbetu Jasin, a Hrvati katolici polažu cvijeće, nakon čega oni idu na misu, a mi idemo unutra Mevlud da obilježimo to sve na naš lijep bosanski način. Nakon toga imamo zajednički ručak. To onako jedinstveno, recimo, kod nas u Posavini, tamo mislim da to nema nigdje. Pored tog, tih nekih zajedničkih projekata, nastojimo kroz te kahve da analiziramo da li nekom treba u društvu pomoć. Pa tako smo, recimo, imali slučaj da je dijete koje je srednjoškolac nije moglo da plaća kartu, ako je pravoslavac srpske nacionalnosti, i mi smo, zahvaljujući ljudima iz Tešnja, koji je, naravno, ako slušaju ovom prilikom selam i gospodina Sabuhudina Mehmedovića, direktora fondacije Sunce, koji evo već 3. godinu obezbjeđuju karte za srednjoškolce, kako iz Koliba, to je Bošnjake, tako i za poneke Hrvate ili Srbe, ovisno kako djeca idu u školu i kako završavaju. Tako da mi jednostavno ne gledamo na te stvari, gledamo ako možemo kome pomoć. Mi, što kaže, u to sve ulazimo čistog nijeta, iskreno, bez ikakve lične koristi, i mislim da je zahvaljujući tome i Bog nam pomaže, što bi moj prijatelj Pavo rekao, proviđenje, jel, Božije, pa tako da imamo uspjeha i na drugim poljima, a ne samo tu. Naši slušalci, odnosno oni koji ovaj program prate posredstvom našeg Facebook live streaminga, reaguju svakako na ovu emisiju. Selam iz Zagreba, selam iz Sengalena od Vezira Durića, selam iz Trgačine s boravkom u Njemačkoj, Nihat Salihović, selam i kolegu Admir Efendiju. Zbilja ljudi vole, žedni su ovih pozitivnih i lijepih priča. Imali biste vidite kako čemu da naučite ove naše bosansko-hercegovačke političare. Ovo društvo je ova zemlja, a tako vjerujem i građani u Bosanskom Brodu i okolini 2014. godine u proljeće našli su se pred velikim i teškim iskušenjem prirodnih nepogoda. To su obično okolnosti koje iznova zbliže ljude
i vrate ih na taj kolosijek humanosti, međusobne podrške, pažnje, saradnje. Kako je to teško vrijeme izgledalo u Bosanskom Brodu, gospodine Dujak? Evo, zaista je bila jedna složena situacija gdje smo mi ostali, kako da kažem, nismo poplavljeni, ali zahvaljujući toj suradnji, evo, svi smo išli tamo, pomagali oko učešćivanja ti naših nasipa i ostalo, i da nije bilo tako, evo te, vjerojatno, mnoge stvari bi se dešavale teže ili ko zna kako bi sve završilo. A evo, vjerojatno u toj našoj slozi, u toj našoj ljubavi, u svemu tome, i Bog je prepoznao nešto gdje i on treba pomoć, pa ostali smo, hvala Bogu. A zato čim smo bili u prilici, organizirali smo pomoć u Vukosavlju, tamo u opšti dijelu koji je bio poplavljen, u Doboju i svugdje. Evo, kažem, mi nismo, niti moja organizacija, ja spominjao je gospodin Efendija, još negdje gdje smo mi intervenirali, gdje bilo potrebe za određenim porodicama oko poboljšanja stambenih uvjeta i slično, nekakvih plastenika, mašina, ali mi smo oni koji se slikaju i niti Efendija tako, niti ja im pokazujem. Mi smo to, ono što kaže, čista srca, ulazimo, pomažemo. Bog vidi, ima netko ko to prati sve i sve će nas nagraditi prema našim djelima. Tako da, evo, ako nekada i nije to u javnosti toliko vidljivo, to ne znači da se nije desilo. Ovo kad Efendija govori o ovome, kad smo u kontaktu sa svojim župnicima, ja kao vjernik, vidio sam da naši župnici, pa i ovi pravoslavni sveštenici također imaju dosta lijep stambeni prostor, kako za njihov intimni život, tako i za život zajednice, one vjerski. A vidjeli smo da ovo u Bosanskom Brodu nije objekat koji zadovoljava ni potrebe samog imama, a kamoli islamske zajednice i vjernika. Pa s naše strane i ovi naši vjerski službenici drugi su me potakli da u tom smislu, kao sa pozicije koje djelujem, da vidimo šta možemo. Znamo svi poneko neke ljude, da pokušamo da to kažemo, da je to i naš interes. Jer tamo gdje nema za Bošnjake, jer ako je problem sa domaćim srpskim pučanstvom gdje su većina, onda neće biti ni nama lijepo. I evo, tu smo se našli, zato kada ovo kažem, tu je taj naš interes da nam svima bude lijepo, ne samo meni, odnosno samo jednima, i na tom ćemo i nadalje raditi. Evo, govorili smo malo čas o problemu zaposlenja. Osim rafinerije u Bosanskom Brodu nema industrijskih pogona. Taj potencijal poljoprivrede nesumnjivo je neiskorišten u Bosni i Hercegovini, proizvodnja hrane. Šta to dobro prispjeva, ili bolje rečeno šta ne prispjeva u Posavini? Pa lakše bi bilo to nabrojiti. Znate, što god se baci, to uspije. Ne uspijeva ono što inače ne može uspijevati u ovom Mediteranu i u ovoj našoj, kako da kažemo, podneblju. Uspijeva sve, samo evo, ja ne mogu reći da mi nemamo nekakvu podršku, ali ona uglavnom ide, kako da kažemo, od lokalne vlasti, deklaratorno, ali ne prate nas. Potencijal možda malo, evo, i kako da kažu, malo i samohvale. Potencijal koji ja i gospodin Britović imamo, ne nailazimo na nekakve potpore u tom smislu da nas se slijedi, da nas se gura. Naravno, ja moram reći da nas se ni ne spotiče, ali evo, imamo divne projekte, moje udruženje, i ostvarili se naše financiranje uglavnom ide iz sredstava Evropske unije. I najveći dio, sve što radimo tu je, ne koristimo, znači domaći će sredstva domaćim institucijama, da je značajna je federalnog ministarstva RS-a, državnog ministarstva i tako dalje, to ne negiramo. Ali nismo, tražili smo jednu parcelu društvenog zemljišta od 100 hektara, nismo uspjeli na natječaju da prođemo, jer je natječaj tako napravljen da to mogu dobiti oni koji to već obrađuju, a nije to problem i možda je to i dobro, samo kroz to nismo dobili ni novo stvorene vrijednosti, ni nove zaposlene. Mi nudimo mogućnost da kroz to, jer to nije naša pamet, to su ljudi rekli koji se bave tim, to je to 100 hektara trebate da bi bili konkurenti, da bi povukli male
poljoprivrednike, obiteljska poljoprivredna domaćinstva, ali evo mi smo se zato sada preorijentirali pa ćemo ići ovo ka manje, na osnaživanje, da budemo servis našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Jedan od projekata koji idemo to je mali pogon za preradu voća i povrća i ako Bog da, ja vjerujem da iduće godine ćemo svjedočiti o njegovom stavljanju u funkciji. Sad smo u postupku traženja dokumentacije, sredstva iz Europske, odnosno od Republike Hrvatske, najveći dio sredstava smo do sad dobili i ovih dana se najavljuje jedna delegacija iz Sabora i ovi ureda koji vode brigu o dijaspori našoj, odnosno o Hrvatima u Bosni i Hercegovini izvan Republike Hrvatske, da ćemo još jedan takav projekt koji će biti nastavak taj projekat i pritom ovo u zapošljavanju, što je Efendija rekao, prepoznat ćemo sve, znate, vrijedne i oni koji hoće. Kako se, gospodine Pavo, boriti s tim lokalnim zapetljajima, lokalnom administracijom, lokalnim moćnicima koje po prirodi stvari sljeduju tih 100 hektara? Pa vidite, izborni sustav je takav, kakav je svugdje on u svijetu funkcionira preko političkih stranaka i tako dalje. Međutim, ja ovako sugeriram da mi pokušamo unutar političke opcije kojoj idemo u budući da se otvorene liste, da pokušamo izabrati ljude, da biramo ljude prema njihovim vrijednostima i dosadašnjim rezultatima, a manje prema nekim drugim kriterijima, da zadovoljimo nekakav dnevno politički i sličan interes ili ono što se od nas očekuje. Jedino tako vidim i ne možemo drugačije promijeniti to. Izlaz je da kažemo da dovedemo mlade snage, ali ne možemo mi to, jer mi nismo politički subjekt, ni ja, niti želimo preuzmati tu obavezu, ali evo pomažemo u tom smislu da što više mladi i novi, oni koji su apstinirali, da izađu na izbore i da oni budu ta promjena. Admir Efendija, kakva je budućnost islamske zajednice, muslimana, Bošnjaka, ali svih građana Slavonskog Broda, Bosanskog Broda? Kad je u pitanju budućnost, ja ne smijem zaboraviti nikako pomoć koju nam pruža Rijasat islamske zajednice, na čelu sa našim dragim i uvaženim, poštovanim Resulemom dr. Husein Efendijem Kavazovićem, gdje se iz Bejtul Mala izdvaja dio sredstava za potrebe, znači medžlisa koji se nalazi u manjem behanitetu, prije svega kako bi se platio pio-mio, što bi rekli za te imame koji tamo žive, obzirom da članarina koja se skupi nije dovoljno da pokrije ni za jednog imama sve te troškove, a kamoli, evo recimo konkretno za nas dvojica, za mene i moj kolegu Sedin Efendiju. Tako da imamo tu podršku i prošle godine nam je u mjesecu decembru, 17. decembra, Resulema dolazi u posjetu, obišao je Derventu, Bosanski Brod, Kobaš, Prnjavor i tu nam je naravno posjeta Resuleme kao našeg duhovnog vođe i kao duhovnog vođe puno nam je značila i to u stvari jedna sugestija da mi nismo sam sebi prepušteni. Naravno ne smijem tu zaboraviti ni banjalučkog mufti dr. Osman Efendi Kozlića koji je uvijek tu sa nama, koji svojom mudrošću, svojom vizijom vodi nas, kormilari našim muftilukama već duži niz godina i gdje mi jednostavno on je tu uvijek za nas i nastoji na svojim savjetima i da nas usmjeri u jednom smjeru kako bismo što bolje izgradili taj medžlis i svakako kako bismo i mi kroz svoje recimo hudbe, kroz svoje vazove, kroz svoje djelovanje dali ljudima nadu neku da ipak ima tu mjesta da ne trebaju da odlaze, da ćemo i mi kao islamska zajednica u suradnji i sa nevladinim organizacijama, pa naravno i sa vlašću, da ćemo nastojati da obezbijedimo što bolje uslove i za posao i kako bi ostajalo. Džaba sva ta zemlja, džaba sve ako nema ljudi i naravno u ovom svemu i tim našim odnosima mi nastojimo da se vodimo i devizom, mi ne želimo da živimo jedni pored drugih, nego jedni sa drugima. I gledamo gdje ko u čemu bolji i onda se tu nadopunjujemo. Ja jesam Efendija, ja nemam vremena da pratim sve ove projekte, konkurse i tako dalje, ali evo gospodin Pavo je tu i onda ako izađe neki konkurs, javni poziv i tako dalje, onda o meni šalje
taj poziv i onda ja to zajedno sa njim i to vidimo da li odgovaram, ne odgovaram i tako dalje. I naravno, kao što se ja i ona dopunio, naravno i ostali bi trebali isto tako gdje, ko u čemu je bolji i onda jednostavno da zajedničkim tim nekim snagama uspijemo neke ciljeve manje, veće, ako Bog da, ostvariti. Jer ako imamo mi puno energije, a tu energiju raspamo na mnogo ciljeva, nećemo ništa postići. A ako svoju energiju usmjerimo na jedan cilj, onda ćemo, ako Bog da, i ostvariti to. Jer davno neka sam pročitao, kaže, kako je sultan Fatih osvojio Istanbul. Pa poznate, kaže, su oni poredali topove i gađali po onim zidovima. Pa je on došao i rekao, nemojte tako raditi, nego su tu usmjerite na jedan zid, na jednu tačku i onda su uspjeli da osvoje poslije Konstantinopolj, poslije Carigrad, tako isto i mi. Nastojimo su svoju energiju da usmjerimo i idemo dio po dio, rješavamo, gledamo šta nam je prioritet u kojem momentu i onda to nastojimo da riješimo i jednostavno to zatvorimo i idemo dalje. Kad već Efendija spominje Istanbul, Džemal Škrebo piše nam iz Istanbula. Jedna poruka stigla je iz Sandžaka, s Bihora piše nam Selvedin. Gospodine Pavo, približavamo se kraju ove emisije. Koja je to možda važna, dominantna poruka za sve one koji slušaju vaš program, a koja proizilazi iz ovog vašeg ljudskog, patriotskog, domoljubnog odnosa i jedne izrazito produktivne ljudske veze koja donosi tako mnogo pozitivne energije? Ne zaboraviti rodni kraj, zavičaj. Najmanje jedan put doći u rodni kraj i vidjeti da se i ovdje živi, da se može živjeti. Zapravo da se nigdje ljepše ne može živjeti nego tamo gdje su nam korijeni. Ja i ne sumnjam u mladost bosansko-hercegovačku da to tako i ne doživljava. Ja sam u razgovoru sa mladima, svima je sam vratit se. Samo evo, kažem, mi koji smo ostali ili koji se nalazimo na određenim položajima, dužnostima, evo, apeliram evo, na sve ove koji su ključni donosioci odluka, što bi se reklo, da rade sve u tom pravcu, da oni koji su morali otići jednog dana stvorimo uvjete da se oni mogu vratiti. Hajde da se nadamo da ćete doći do tih ili nekih drugih 100 hektara, da se ore ta bosanska zemlja i da dolaze i dalje lijepe priče iz Bosanskog Broda. Mnogo vam hvala jer ste posebno za ovu priliku, a želim da to znaju naši slušalci, oni koji posredstvom Facebook live streaminga gledaju ovaj program, došli iz Bosanskog Broda u Sarajevo. To je jedan izuzetan doprinos i pokazatelj vaše ljudske volje i energije da se u ovoj prelijepoj zemlji Bosni i Hercegovini govori o dobru i dobrim ljudima. Veliko vam hvala. Hvala vam na pozivu. Hvala i vama, evo, kad već spominjamo Facebook, ja pozdravljam sve one prijatelje stranice održivi povratak.ba. Neka prate i dalje, imat će tu informacije i onome gdje im može doći kao pomoć, kako da osnaže svoj povratak, ali i ovo što ja i Efendija radimo, što afirmiramo Bosnu kao pozitivno mjesto življenja i mjesto sreće. Svaka vam čast. Dragi slušalci, bila je ovo jedna nevjerojatna i lijepa priča koja je stigla iz Bosanskog Broda sa samog sjevera Bosne i Hercegovine. Čuli ste nevjerojatnu povratničku priču koju su nam ispričali Admir Efendija Bilitović, glavni imam, i njegov prijatelj Pavo Dujak. Na putu prema Evropi svakako pri izlasku iz Bosne i Hercegovine svratite u Bosanski Brod. Posjetite ove dobre ljude, vidite čime se bave i šta rade. Reći ćemo usput da na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Bosanski Brod nalazi se i mjesto Husejnbegove džamije sa haremom. Naći ćete dobre, pozitivne, vedre i vrijedne ljude. Svakome ko živi u ovoj domovini potrebno je malo lijepih vijesti i dobrih informacija. U Bosanskom Brodu ih nesumnjivo ima. Ova emisija govorila je proteklih skoro 50 minuta u prilog toj ideji. Vedri i vrijedni ljudi mogu spasiti
Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam na pažnji. Reprizu ove emisije možete poslušati večeras od 23 sata. Za one koji vole društvene mreže, ovu emisiju možete pronaći na Facebook stranici Radija Islamske zajednice BIR. Ja sam Ismet Bećar, hvala vam na pažnji.